Бүгінгі вазғиятта юк. Ләкин бітінде қар башқа процесс бұра. Бір түркі башқа политехнологлары триллер төньяк көнбатыш диалектіні мәктеплерге кіртірген. Ол әдәби тіл деген сөз бит. Демәк, мұның ақырына қадар ойласа, бұлардың фикірі бойынша Башқұртстан ішінде башқұртлардың екі әдәби тілдері бұларға тиіс болып шыға. Қазіргі әдәби тілдері һәм татар тіліне жақын болған ендір башқа бір тіл деп олар фикір етелер. Мен дәлелдерін тыңладым. Олар айтылар бит марилар арасында, мәсәлән, екі тіл бар. Горный марицияда теге луговой мариясларның мардуан тоже екі тіл, нишка башқа екі тіл булмаска тиеш дип. Шулай фикер итәләр. Әмма бит монда диалект әдәби тел ясый башласа, монда бу диалект дигән нәрсә татар телендә бик якын булу сәбәпле, ул әдәби тел нормалары татар теле нормалары булып чыга. Татар әдәби телендә бик якын була. Шуңа күрә мин уйлыйм, моңа беренчедән башкортларның шын башкортлар үзләре каршы чыгачаклар бай бергә. Һәм аннан соң монда яшәгән татар массасы, анда 1 миллион татар бар Башкортстан эчендә бүгендә. Ким дигәндә. Шуңа күрә бу әйберне булай гына үткәрү җиңел булмас дип уйлыйм. Ул проект минемчә күбрәк политехнологлар проекты, әмма тормышка ашыласы нәрсә түгел. Бигрәк тә демократия булса әзрәк.